muri Rayon Sport mu gihe yatsindaga ikipe ya Mukura FC, nabibabwiye ko iribuze gutsinda igitego kimwe ku busa cyangwa ikaza kunganya uyu mukino kugira ngo ikomeze yihagarareho. Yari imaze igihe idatsinda, biri byumvikana neza ko Julien Mete agomba gukora itandukaniro ku rundi ruhande, abafana bi ekipe bamwumva. Ariko nanone hari biba byagaragaye mu mukino bidasanzwe, ngira ngo muri aka kanya tubyibandeho 5-5. muhaye ikaze aho uherereye hose, reba gato munsi yo video ubundi duhe subscribe kugira ngo utajya ucikanwa umunsi ku munsi. Muri aya makuru dufite ingingo zirambuye kandi zikomeye ziremereye cyane, ngira ngo tuganire. Ifata agatebe wicare ubundi mwinjize kuri page idasanzwe y'amakuru. Umufana w'ikipe ya Mukura yaguye hasi arababara ubwo Rayon Sport yatsindaga igitego cya Ngendahimana Eric. Nababwiye ko muri 11 bibuze kubanzamo Ngendahimana Eric mu gihe hadahari umuherekeze, byagakwiye kuba banzamo. Hari umukino wa shampiyona wabaye kuwa gatandatu tariki ya 30 Werurwe 2024 warangiye Rayon Sport itsinze Mukura igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota wa 71 w'umukino mu gice cya kabiri, aho ikipe Rayon Sport yatangiranye imbaraga zikomeye ndetse ukabona ko imbere y'izamu kugerayo byasaga nkaho biyoroheye ugereranyije n'ikipe ya Mukura yasaga nkaho irimo gukinira inyuma umupira nyamara utagenda. Tactique za Julien Mete zatangiye kwigaragaza muri Rayon Sport. Patrice Ngarsene bahushijwe ubusiyo nyinshi zagombaga kuvamo n'ibitego, ariko kubw'amahirwe make birangira diri by faire n'umutoza Julien Mete. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande mu byagaragaye nuko Rayon Sport abafana bayo bari biteguye cyane, baje gushyigikira ekipe yabo, nubwo gahunda zo kwirukanka ku gikombe cya shampiyona isa nkaho itakizikomeje. Kuri uyu munsi nibwo ikipe ya APR iraza kugira umukino nawo ukomeye cyane. Abafana b'ikipe Rayon Sport biteguye gushyigikira ekipe itari ku ruhande w'ikipe ya APR. Nimuze ubundi tuhahurire 5-5. Ngaho nguko rero amarangamutima yari menshi. Abanyamakuru bavuga ibya siporo babokeje igitutu abafana b'ikipe APR kubera ngo nta vibes bakigira, bari hasi, ndetse nubwo bagiye gutwara igikombe cya shampiyona ubona ko imifanire yabo ngo ntabwo iri ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport. Ibi babigarutseho nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport yihagazeho igatsinda ikipe ya Mukura. Muzi ko imikino itaha ikipe Rayon Sport yakiriye n'ubundi uyu mukino itsinda ikipe ya Mukura ibitego 4-1. Muri hat-trick ya Ruvumbu nzajya mora nyibibutsa ibitego byiza cyane harimo n'icyamanu. Byari ibintu bidasanzwe. Rayon Sport yahawe igikombe cya shampiyona, ndetse ni Rayon Sport y'abagore yo mu cyiciro cya mbere. Urabona ko barimo kugiserebura. Bezu Jean Fidel arongera ashimisha bari. Urabona ko abakobwa b'ikipe Rayon Sport barimo kugenda bawunyiga zazindi kabisa z'ibyishimo, harimo zazindi z'abariyo zidasanzwe zijya zitungura isi yose. Nyuma yo kwegukana igikombe cya shampiyona ku mwaka wa mbere mu cyiciro cya mbere mu bagore, Rayon Sport Women Football Club yahise igihabwa kuri uyu wa gatandatu. Ku munsi w'ejo hakinwaga imikino isoza shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagore, aho igikombe cyashyikirijwe Rayon Sport yegukanye mu mpera z'iki cyumweru gishize itsinze Muhazi United 1-0. Igikombe
yashyikirijwe nyuma y'uko Fatima Women Football Club yatsinzwe ibitego 5-0 mu mukino wabereye mu Nzove. Ni ibitego byatsinzwe na Marie Karavida watsinze ibitego 2, Ntimwibagirwe ndetse n'Uwitonze Nyirarukundo na Mukandesenga Janine bakunze kwita Kaboyi. Uyu we ni mubi cyane, arabahabya imbaraga. N'ahandi ikipe Rayon Sport yazikuye zo gutwara kino gikombe cya shampiyona. Muzi ko ikizamuka mu cyiciro cya mbere Rayon Sport yahise ibona imbaraga zikomeye, nubwo yazamutse itwika bayongera imbaraga kuko yahise igura abakinnyi hafi 5 ngenderwaho mu kipe ya AS Kigali n'ubundi yaratwaye igikombe cya shampiyona. Iyi ni boost ya danje yateye amakipe yose kuza ahaba Rayon Sport, ndetse ikipe Rayon Sport yagiye yitwara neza nkabikunda cyane. Umunyamabanga wa Ferwafa Kalisa Adolphe Kamarade niwe waje gutanga kino gikombe cya Rayon Sport. Uretse iki gikombe yanegukanye igikombe cya shampiyona mu cyiciro cya kabiri, utibagiwe n'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport irimo kuzamura bakomeye cyane, ndetse bagiye banahamagarwa ubu mu ikipe y'igihugu Amavubi y'abagore, nubwo aya Mavubi y'abagore yo atitwara neza pe kuko baherutse kwitsinda ibitego mana yanjye ndange gira ubwoba ibitego 19. Noneho aho akantu kabi kajemo nuko uwari gutoza iyi ekipe yavuze ko ngo abakobwa mu Rwanda banga gukora imyitozo kugira ngo imibiri yabo idakora change. Ibi biza gutungurana mu butangazamakuru, birasakuza ngo nagakwiye kuba yatangaza ibyo bigambo, ariko ngo bari bakinye ngo n'abagande ngo barumye kuko unabamenyaga nimba ari umukobwa kubitaga ishoti ukagira ngo ni ibintu bidasanzwe n'umuhungu bashizemo.